baranatubwira ngo tugabo tutuya ariko benka batekereza ukuntu ndesha kuko murabona ko no bakaya urabe kimbaraga afite sinari no mushango wo guhinga nagaza mpinga 24 sur 24 aho natemaga umurima ibyumweru bibiri bahateraga amezi abiri mumumenye mumuyeke yo shetani tukahenda nabuna kitula besha no kuteranya umani saravuze ngo ubwami bw'Imana buragira gute buraharanira kandi twaranisabwisha ota koroma mutange imibiri tuguruke dusiri twitwa ifosi ibyo n'izina ariko imibiri Yesu singiye kukibabwira ngo museke ariko ngiye kurabwira kuko naragishuriwe nirijoro naranditekereje imwezi Imana icubahiro haleluya ni gute Imana yavuze ngo tubyare twororoke yarangiza bamwe bagashakwa vuba abandi ndi bashakwe vuba tekereza rero kuri iki kintu Daniel ngo arangize birakomera ku bwenge abatipe mu bijya mahombe ngo binjira gutya ngo babanza kwiyeza ikiza gifasha itsinda ihame ryo gusenga urudasiba nukubanza kwiyeza ukiyeza nimufitanye n'akabazo n'umugore wawe mukabaza mukagatunganya mwarangiza kugatunganya nimba ari umukobwa iwe karagira gutya yazamure yombi tubona kuberewe ni wowe nimbongere muzamure dushimiye Imana ikoze igitangaza gikomeye iduhaye umugoroba mwiza abazi ko ari Imana bakomere Imana mushi mutima gwani biri bindu byawe mutima gwani nakugabira gukorese kono zizi Yesu mukundwa wanjye tutanga iwawe mutima gwani bindu byawe mutima gwani nakugabira gukorese we kono zizi Yesu mukundwa wanjye nagutanga imwawe dushimiye mushumba na madame we n'abana babo dushimiye inzego za pastorale n'abadamu babo n'abana babo dushimiye inzego z'itorero zose zikorera muri iri torero n'abarikunda n'abashitsi baraha mutima gwani biri bindu byawe mutima gwani kugabira gukoresa kono zizi Yesu mukundwa wanjye tatikosi gatari imwawe mutima gwani bintu yawe mutima gwani kugabira engeneza mambo haraka Mungu koleso kono zizi Yesu nawani namtanga wawe nishimiye kubana na evangeliste Tabazi ariko njyewe ryonzi ni kado sivuga byinshi hejuru yiwe ariko nabifite kandi byose byiza ntakibiki birimo kuko nubundi sinoba umugabo ufite urugo kagira ibi novuga ku muntu ikinyejana nuko nahamagawe nukuvuga ibyiza naho ibibi tubirekere shetani nimugire mutya sasa Mungu akubariki
mpaye ikaze abadukurikiranye kuri iki cyuma aho muri turabishimiye. Nitwa Matayo Ndamahize Muhoza, umudamu n'umwe, abana 7. Tacho shinshi Imana. Amen. Mu minota isigaye ndatanga imvange. Imvange niyo ndiko numva yamanutse. Nukuvuga ngo ndatanga ijambo rivanze mu n'indirimbo n'amasengesho nuko nabyumvise. Haleluya! Baba Mungu tengeneza njia. Ai baba we baba. Baba tengeneza njia. Ai baba we baba Mungu tengeneza njia. Baba we tengeneza njia. Ai baba we baba tengeneza njia. Baba tengeneza. Baba Mungu tengeneza njia. Ni msamu. Tuganire kuri topic ivuga ngo bamaso ku murimo w'Imana wahawe. Uwe macho kwa kazi ya Mungu uliyopewa. Tusome itande kekelele tande olema ubwiza ko bwanditswe na Marko ibice 14 34 kugeza kuri 37 8 Marko sura ya 14 34 na 5 na 6 na 7 na 8. Alitande la list ninde wahabonye adusome 14 kanga wahabonye nyuma niko soma nda microphone Marko 14 34 ugeze kuri 38. Usome iyo mirongo usome nk'umuntu uri mu gashamba k'Igestemani wenyine. Yego, Marko ibice 14 umurongo wa 34 haravuze ngo arababwira ati umutima wanje ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Roho yangu imevunjika sana, karibu niangamie. Mugume hano mube maso. Mubare hano mube maso. Yigira imbere ho hato. Yubama hasi arasenga ngo akasogea mbele kidogo na mpaka akaanguka kifudifudi akaomba Mungu. Nimba bishoboka igihe kimurenge. Soma neza kama ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Soma ho handu neza ma. Nimba bishoboka ico gihe kimurenge. 36. Iyo ni Biblia ijambo ry'Imana. Ego. Okay, sawa. Ati Abba Data byose biragushobokera undenze iki gikombe ariko vye kubuko njewe nshaka isikuwe kama ninavyotaka ahubwo bibe uko ushaka. Iwe mapenzi yako. Araza sanga basinziriye akakuja sasa uwe macho kwa kazi uliyopewa unayoifanya. Abaza Petero ati kamuuliza Petero Simon urasinziriye unalala Simon harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe utashobora no kuba masukire n'isaha ngumana mube maso musenge yayo hii topic ngaganura uwe macho kwa kazi uliyopewa mutaja mu mosha sukuma umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke lakini mwili Bwana ni dhaifu. Yongera kugenda arasenga imbaraga zima avuga amagambo amwe na ya mbere
ku murongo wa 40 yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye ugeze kure ndumva ntibamenye icyo bamusubiza. asante sana rekeraho ngaho Ego. umuriro watse nimukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Baba Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ai Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ai Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ai Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ai Baba tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Oh Baba tengeneza njia. Wese mani cyubahiro ninjire mu ijambo nimuvuge ngo haleluya. Amen. Ibihugu biba maso kandi impamvu bituma biba maso nuko ibiri mu gihugu bigomba kugira umutekano. Mu gihugu harimo inzego zitandukanye, hari izibanze hari n'izo hejuru. Urwego rwose umuntu akoreramo ni lazima awe macho kusudi mambo yatembeye salama. Umuryango ugomba kuba maso kuko ibiri mu muryango ni ibintu byinshi cyane, harimo abantu, harimo n'ibintu, harimo n'abana. Kuko iyo ubaye maso kuri ibyo bintu umuryango ugira 6, nta munsi uzagira 6 mu bijanye habe n'iby'uyu mubiri kandi n'ibyo mu muka utabaye maso. Ndimo kuganira n'umuntu urahangaha ube maso ku murimo w'Imana uhaye ukora. Nimusambure bikaza nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Igihugu nari kirangije, isi kiraba maso kandi kavuduka kurusha abantu bitwa abakristo bari bakorera mu bwami bwa ministeri itazivogerwa. Umunsi abigishwa bashatse kumenya systeme y'ubwami bagiyeho Yesu ari baramubwira ngo muze ntituramenya gusenga, arababwira ngo muze mfungura password ivuga ngo Baba yetu uliye mbinguni ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni. Utupe leo riziki na utusamee makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamea waliotukosea, na usitutie majaribuni, utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kuvua musi bamenya ubwama ubwaribu baheba kore amagambo 3 kugira ngo ugombe kuba maso. Ijambo rya mbere ugomba kumenya ubwami uhayikorera, amahame y'ubwami urimo yacyo nako nishaka ndavuga bibiri ibindi nimanuka n'umwanya muto. Ugomba kumenya amahame y'ubwami urimo. Uyu mwana bamufate kuko ko numva nawe yatse, ariko wowe ngabamuhendesha za bisikwi kubera ko zizo zibafata kandi bakabakarume. Nimuheze Imana cyubahiro. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Ya tengeneza njia. Ai Baba Mungu tengeneza njia. Haleluya. Baba tengeneza Ai njia. Baba Mungu tengeneza njia.
ndayiha 5 gusa nimuheze Imana icubahiro haleluya ihame rya mbere ukunde mugenzi wawe kuko wikunda abantu bagomba kuba maso bagomba gukunda bagenzi babo kuko bikunda nimusubira muri pase mwavuze ijambo ngo iki gitaramo ngo zagaza zigera saa 5 ngo abantu bose buzuye niki gituma atakizuye nikiye cyabiteye nikiye cyatumye batakiza ukunde mugenzi wawe kuko wikunda bisubiyemo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika wakichukuliana mizigo yao kwa wao kwa mwenendo wao safi waliwakuta wengine mtu wa Kristo wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Uwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja tulijenge. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe tulijenge. Pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Nimusamu. Haleluya. Umuntu navuga ko akunda Imana adakunda mugenzi Unda mukirisi umubwira ngo iryo ni ryo hame rya mbere. Tuwe umoja hii tulijenge. Tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe wamoja tulijenge kanisa. Tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Haleluya. Ihame rya kabiri yarabivuze Yesu umuntu nankorera data azambwira gute ihame rya kabiri azamuha icubahiro muri ubu bwami kugira ngo ube maso umuntu nankorera data wamujazagira ati azamuha icubahiro ngiye kuritsindagira iryo ngiryo darabivuga tuwe wamoja wa Kristo tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tulijenge kanisa. Tuwe wamoja tulijenge kanisa. Tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Nini musa? Haleluya. Leto. Umuntu nankorera. Sasa 1 2 data apana so. Apana sowa. Data wao mu bwami bwo mu ijuru azaguhika. Marko umuntu agira amavuta yarayakoreye. Marko umuntu ngo ahora mu munezero. Marko beyaza curanga sene ngo kumva ngo nanezerewe ngo ngahetse. Komeza uhetse turanahetse kubera kuko wa munezero n'imvugo yini wacu nyine kuko uzivuga ariko kuba wanezerewe nyine bibyemewe nuko umutima wawe kwemeza. Reka kubwira umuntu nakurusha gukora uzagenda uzamubaza inama agufashe umubaze ngo se passivati izituma wowe ukora byageze gute akubere professeur ordinaire kuko byarakunani umuntu nakurusha kuririmba genda wicare hasa ku training umuntu nakurusha mate physique genda wicare hasi ayitwigisha umuntu nakurusha kumenya science genda wicare hasi ayitwigisha umuntu nakurusha gusengera abarwayi basane nurangiza nawe apana kuvuga ngo Imana iguhumugisha narangiza gusenga izira mu rusengero ushima Imana dushime ko wakoze igitangaza utanga amaturo muzamureka amagambo nda uzujya amagambo na Yesu yatanze amagambo kubera iki umuntu nankorera biravuga ngo Adamu amaze kubyica
Adamu amaze kubjisha ijuru riravuga ngo mu mushinga twakoze ntitugomba kufusha ubusa ngo bituma ijuru ribaza ngo se ninde twatuma aravuga wenyine mwenye baravuga ngo amuhiya ndahari amuhiya ndahari ndakukutinda aravuga ngo nje ndahari ngiye kumanuka ije gukora akazi ntacu uzagira 6 utakoze tuzagira hugera utakoze tuzabona tuzi utakoze tuzaja mu ijuru utakoze ihame rya kabiri umuntu nankorera data wo mu ijuru apana so wanyu data wo mu ijuru azaguha iki icyubahiro kuva mugeze muntu bamwe ndi barahimbaza namashi nimurangiza mukandi kandi nindunanirwa kumanyura umutsima no gufata ikanya kandi wanyu mu bijabo niriye mu madegu no mu bibogobogo ndayumwagira ntugera mu rusengero rw'Imana ntubwirije turirimbye korari ayi rekime ko wicara hano mbitegereza ko muhaye gutera ubwoba kandi muri beza muri kikinyesha umuntu ndarakora accident Imana yamurinze amasaso umuntu ndi yacitse amagufa umuntu afite idoki zose hari abandi bazishitse tuje hano ngurira ikorari turi muri Washington turi mu bafuze ipendo turi mu bavuze nurangiza gusa urangeje kuguru kukundi ihame ry'Imana ry'ububwami mube maso mu murimo mwahawe umuntu nankorera data wo mu ijuru azamwicubahira reka babasa timwatoboye amatwi timwaye mushira amahereni nindo bitanze ko bishakuza none si bishimana muragara ngo muzabibona muhaye mugorora amaboko gusa umwanditsi aravuze ngo ubwami bw'Imana buragira gute buraharanirwa kandi twaraniza bwisha ota koroma nurangiza wo gusa abantu bose babaye ba professeur habe na professeur abategereje umwanya wiwe kwikuru yiwigera narangiza avuga ngo sava comprend murumva turi professeur tunduru mwarimu w'abana basari sikuru turi president wa korari turinde nurangiza urashaka gusa ngo uhabwe icubahiro cikisi gute komana munaga tuwe amajari ai tuwe tujenge kanisa tuwe wamoja wa Kristo tulijenge kanisa umunyamahanga washuriwe ngo yari umugabo ukomeye cyane ngo arangize ngo akora ibintu bibiri icyambere ngo akunda ubwoko bw'abayuda abanyesire cya kabiri ngo yubaka isinagoge umunsi yagwaje ishuma ngo bamabaza nibo wavuze nibo ayibyo babonye yakoze baraza babwira Yesu ngo Yesu uyu muntu afite uburenganzira bwo kugomba kumukiriza umwana amagambo nabiri ikintu cyambere aradukunda tuwade yubatse sinagoge reka kubwire nimureke imikino nimureke kumenyera chache acha kuzoweya ibada asubisha mgisirimba gatatu wantu usirimbi baririmbe indirimbo za minere turirimbye baririmbe twakara babaririmbe izindi turirimbye nurangiza gusa ngo uyu munsi ngo jaho ndibamfashije ni wowe ufite ikibazo wikontrole umenya aho uri sokira tokura wigati reka tange haleluya numvise ibintu Yesu uri mwiza cyane nimuzamure haleluya sama tengeneza mambo muzae agomba gukirizwa umwana neno la kwanza natupenda namba 2 yubatse sinagogi wenyine chacha amejenga yeye mwenyewe wewe nduragura n'intebe 100 uko mugendo wabyibye manuka tuza ndi mu mahame hame ryambere umuntu nakorera data zagira gute umuntu amukirisa umubwira ngo kurakorera Imana cyangwa se byararangiye kurakorera Imana mureke mbabwire kino kintu singiye kukibabwira ngo museke ariko ngiye kurabwira kuko naragishuriwe nirijoro narangitekereje imwezi Imana icubahiro haleluya ni gute Imana yavuze ngo tubyare twororoke yarangiza bamwe bagashaka vuba abandi ndi bashaka vuba tekereza rero kuri iki kintu
mwene data yavuze ngo na madame we nawe muhaye ikaze kuri kamera kubera ko utavuze abandi uvuze uwawe kandi c'est bien ni byiza cyane naje yaje kuba yayikurikirana nari kubivuga icyo ngiye kuvuga ni kigiki munumve ubonye umugabo nurangiza ariko naratanga aguhaye amavuta kusiga karakora kandi ubwo n'urusengero rwo mu nzu umuntu utsemba urusengero Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana rurera kandi urusengero ni imibiri yacu umuntu utsemba urusengero Imana izamutsemba kurusengero rw'Imana rurera kandi urusengero ni imibiri yanyu Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe ahubwo imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa imibiri yanyu bagore imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa nimusabure haleluya Pawulo yanditse gute mu Baroma 12 yavuze gute mutanga imibiri ibi bitambo byera bishimwa n'Imana nibyo kwicara niko kuyikorera kwana nibyo kwicara kuyikorera munda mukizo mose kurakorera Imana cyangwa uricaye urakorera Imana muzamumenya amahame y'ijambo ry'Imana mutanga imibiri tuguruke dusirire twitwaye ifosi ibyo n'izina ariko imibiri yesu Edo nurangiza nguriya muntu Imana yamugiriye neza yaritanze yagiye mu ihame ry'Imana aliingia kwa kanuni za Mungu ihame rya gatatu musenga ubudasiba niryo rya gatatu musenga ubutagira udasiba litekisi la kote amen niryo hame rya gatatu nushaka kuvuga ureke kuvuga mbingu zimenikuka elometa Vino sha mwasubiye mugasenga ko gatanu saa tanu kukagaza kizu kuzura yes enoko atanda saa tanu kagaza kaba kuzuye akane kubera katakuzu katangisanga iyo ni nibature ndio kuri kosa komusha kandi mwari mamanukanye iye kwari komeye cyane nibature abantu bakiryamye kandi muri nibature niho habari bitutse iyo ni hame rya gatatu kugira ngo mube maso mukora umurimo w'Imana haleluya ni mu ijambo rya gatatu musenga ubutagira gute udasiba nimuve reka kwita ku bantu bananiwe imvugo z'abantu zizo zaguhamagaye amagambo y'abantu bina hasi yaguhamagaye yavuze neza ubu muhaye mubona n'umwanya niyavuye Canada kandi we amaze kuhamenya
nubwo natwe tutaragera twarahamenye kuko haragoye polisi kugora hakagora kuko ntaho ubona hatera uruyuzi. Iyo ubonye ahantu udatera uruyuzi kurya haragoye. Iyo ubona ahantu utoragirira inka haragoye. Ahantu twakwahira ihene zawe ngo uje kuzahura ahantu haragoye. Ahantu utajana umwana ngo uje kumwogesha amazi avuye mu isaroro y'iwanyu haragoye. Ahantu toganda ngo amazi yakamye umanuke ku irobine y'ijuru yateguye mu mubande munsi y'umuhana muri gwiko ngo ugane kuvoma amazi uyazane cyangwa muri gakenge vuga ngo haragoye. Ahantu umugore gusaba guhera kuzara niho tugeze n'umunamwe akagara no ku masheneti no ku matwi no ku musatsi abafite ikomeye n'abafite amarende mwese zabaye amarende hagize gute haragoye. Nurangiza gutusenga Mwishaye gusa tusenga. Hauombe nafasi kwenye huko. Bako pazito sana. Abantu ni basiri bano utangire gukomanda. Ngo bari mu kwishongereza ngahe nawo ngwino wishongereza. Ngwino wishongereza. No kuzamura ukuguru kurakunaniye. No kuzamura amaboko birakunaniye. Mwagabanyisha amagambo tugashaka ubwiza bw'Imana. Niyo. Mwagabanyisha amagambo tukongera tugasenga. Igitaramo cyatangiye muri nibatu. Saa 12 kasoro. Za asubuhi mapambazuko twa turacagira niba turi waso nkari twaragize tugatanga mu maturo hazarimba mu korali zitatu urusengero nyubuye kandi narababwiye ngo nzava hano niba tuyinjira utazoshaka kuja muri niba ture no gukura nugo hariho ministere nani ishami y'ivuga butumwa narababwiye ngo ryo riri muri shi tuje masengesho tuje muri nyibature tuje materaniro mu mibijisi ninga gusa sino gupanga ngo ubwirize nubwo wobuze igifaransa n'icongereza ntaco no guha baba Mungu tengeneza njia baba Mungu tengeneza njia tengeneza baba we baba tengeneza njia tengeneza baba Mungu tengeneza njia tengeneza baba tengeneza njia. Amundu wasenze Imana ngireke kumusubiza kandi imbaraga zo gusenga no kubanza kwitunganya. Umugabo witwa Daniel mu gice cya kabiri n'umurongo wa 18 ngo ikibazo kimaze gukomera kandi baje mu bunyike basi wadiyo gusenga nubona umuntu mwarasengana gatagisenga umuhunge kurusha shetani unyabiriza nuzoza umubona umukwepa naguhamagara umubwire kubera kusigaye umukwepa levugezemo siyo kigezemo kandi ndumwishe umubwire ngo nari nkuza usenga ariko wabivuyemo. Bibiliya Yesu aravuze ngo musenga ubutagira gute ubudasiba none wowe usigaye usiba mubarize bose kubera iki uri mu gukerererwa ugasiba amateraniro kubera iki Yesu yarabivuze ni nyoko wabivuze ni so wanyuse ni Yesu wabivuze musenga ubutagira gute ntabwo nababwiye nabi n'ijuru ryabivuze mubaze ijuru nicyo ryabivuze ntabwo ari Matayo musenga ubudasiba mu mahame y'Imana none nurangiza ngo usigaye uza ngo sakomye ngo tugagenda abantu bamaze kuzura ubwo ni ubunebwe muve muri ubwo bunebwe icyo muzababjarira ntimuzabasha kugifata n'amaboko yombi. Aya mazu y'abakenya murimo saya babyara abanyu n'abanyokoro nta munsi baza kwishuza itariki zageze ngo bakubwire ngo nicunge kesho igufuri nukurizana none muri mu gihe mumumenye mumuyeke yo shetani tukahenda nabuna kitu labesha no kuteranya sinashana n'umuntu udasenga. Narababwiye n'itorero nyoboye ndababwira ngo umuntu utazokunda gusenga ubundi tuzahuza muri network uzaba muno mu rusengero nk'abandi nitekwe Daniel ngo arangize birakomera ku bwenge abatipe ngo bijira mahombe ngo bijira gutyo ngo babanza kwiyesa ikiza gifasha itsinda ihame ryo gusenga ubudasiba nukubanza kwiyesa ukiyesa nimufitanye n'akabazo n'umugore wawe mukabaza bukagatunganya mwarangiza
na yawe se ikirushe gikomeye ni umutima iyo mu mutima harushe ingingo zose ziba zapfuye kabisa munda mukirize umubwire ngo vuduka usenge ubudasiba itangaza kira vuduka tuzubaza wirabene mu ndorerwamo ukunda ububerewe n'ukunda ufite ziriya valise kandi witwa kuri impunzi wahunze igihugu nurangiza ntutekereze ku by'Imana yakoze urayiwicaye gusa warangiza gusa barakomana wikenye nayo musize umunsi tuzayivamo uzayivamo gututawusenga niko uzashana uziko abantu bategura bagage zabatunga muri biriya bihugu ko barategura gusa ngo mana ngo umunsi ngo zaje asiri aho hanyuma yo kugisiri ibyo asiri ndibizabishira nimutunge gusenga kutazashira asanga kala kota per la forme la do tetanes enokela lumita yise ngo arangise abwira umuhereza aramubwira ngo genda ubwire umwami ko hari igisubizo ntabandi bazatanga ibisubizo iyo byakomeye n'abagabo basenze iyo byakomeye reka kubwira umugabo witwa Marehemu muhanuzi Rukema barakubise gutya mu mibunda ngo hari ingazazimi yamababwiye ngo uri munsi y'igiti no mapepo yihambiriye ngahe nawe kuzunguza umwoko gusa n'abashitsi yo baje ngo baje kandi no mu rusengero ngo barakije gutanga n'ubu nyire hakigitagaza reka nimba utarayishurirwa reka acha ukurabona ko tukira abagabo bo kugenda batoratora mfite imishinga ingahe ku rusengero n'ubushatse gutega indege nayitega mfite mobile money irakora ibiri mu miliyoni nakubwira nimugera muke ibagure musenge nimugera muke nimukomere Imana amashimeshe cyane andura imisonga yayica abandi bantu wowe ukabutaritswe n'umusonga nubasho bundi hari umuhungu w'iwacu w'abagorora umuhungu wa nani wa muzehe rukaya bahunga tiyeri yarayapfuye uku bazamushingura muri iyi misi yari umuhungu ukomeye yari umulisansi yigi Burundi twariganye ariko ubu yagiye yasize abana yasize n'umudamu nurangiza wowe uricaye gusa mu rusengero urengeje ku rukukundi amaboko ni muyashiremo iyo muhaye musha muzakanje indimi hari indi myuka hari indi myuka hananije niyo muri Kenya ikirimo abantu amakanisa iri ni duka ni kanisa iri ni duka ni kanisa n'ahantu uzagenda ibirometero 100 utarabona urusengero bahe bazigurisha bakazigurisha n'abantu bahe bagenda kwa Satani nurangiza gusa ngo mana ngo mu rusengero tugende hazi turabasengera kugariko muranyabiriza n'umuniginigi ariko mukifika kule mutalia machozi singo yabivuze yaza kuvugaga hari n'abandi bavuga ngo yariko twirata se ngo Canada niki abanyafrika aho turata ngo avuye muri Canada ngahe nawe ni bande bangahe baririya bataraza kaka umuntu nakurusha ikintu uzosabwemera yego habariyo n'abasaza bawe ko bataraza kureba imfubyi ziri hariya ndazo dufite harimo bishwa bawe harimo nabishwa baje ni bande baje ariko iwe yarasize umugore wiwe nta muzungu yazanye ndamukirizo mu cyane umubwire ngo senga ubudasiba bwana yangu senga andasika katande la banda ngiye kugara umwanya wo kurangiza kubera gusenga ko badaniye abo wa gatatu mu gihugu kandi yaraje menyako kubera gusenga bagenzi baba guverineri ba meya wa gatatu kubera gusenga adafite n'ubwene igihugu yaraje imyago sikaswe wowe reka kubwira Obama yabaye president n'umunyakenya ejo bundi nabonye uministre hano n'umuntu ufite ubwe kavukire yahe ya Somalia bazagushiza kuki wakoze iki nikuzukora nikuko ihame yakane no kubana n'abandi bose amahoro mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro nuwa kwezi kuko utejejwe atazabona umwami Imana ayo makuru arananiranye ukuri kose arananiranye mwakwitoze gupanga ye uragiye ugiye mu kazi araje nimukomere Imana amashimesha
gatanu kansige Bibiliya twasomye amagambo y'Imana nimuheze Imana ishobora nimukomere Imana amashimeshi cyane iyo taganasa ota ariko Yesu n'umugabo yes muzigwenda to Ai muganda Burieri kanonikwa ni mwama umugabo mwezi gwindatwe Burieri kanonikwa mwama mwezi gwindatwe umuganda Burieri kanonikwa mwezi gwenda tu imbaraga z'Imana bakabakoma amashi ugabonekana ugabonekanida abuta ugabutumwana ugabonekana ugabonekanida ugabutumwana Maria na yuva yago anaso Maria na yuva yago anasomelwa ari umuntu tukiri kumwe yego nimuzamure bikaza komera Imana amashimeshi amen Yesu wavukiye mu muvuri w'inka umugabo wavukiye abamaso mu murimo yaje gukora kandi aho yavukiye na guverinoma ndi yari yihemeye ariko wewe aho wavukiye naho hawe ubyarira hari abandi babyariye mu mirima y'ibigori arasetse nubeje ubundi ugiye kubyara kandi uzabyara neza iyi nukuri k'Imana uzabyara neza iminota itarenze 10 uzabo wabyaye niko bimeze mu bitaro harimo amatara ariko ganyo kwa kubyaye muzamubaza amakuru muzira sawa ubonye ubwiza ufite kandi warabyariwe muzira mwezi gwenda to Burieri kanonikwa Maria mwezi gwenda tu umuganda Maria Burieri kanukwa Maria ugabonekanida ugabutumwana ugabonekanida ugabutumwana tandukanye n'abanyesiraheli mureke mbabwira amakuru nimushake mugende mugumuka uyu munsi wa none mwongere musenge cyane kuvuga ngo bamama batujaye bakatujarira mu nzira none twarakuze turi mu nzu itarimo babyara bacu tukabona amafaranga yo kuzishura twarangiza twahunze nibato twarangiza twahunze n'amateraniro twagaza dutangira n'umubyizi none dusigare ku cyumweru mwaba Kristo nta munsi Satani asinziriye aya makuru muyamenye nimba mufite ibitekerezo byamaze kumanuka ubwo usigaye ubona nani omelette waje na mayonnaise na bleba kandi wanyu mwagaza muhekenye ibigori natwe twarabihekenye mwarangiza ukabona na kadete kamata abandi amazi tukaja mu gitaramo Imana ikavuga amakuru ikatubwira mburuya n'amakuru ko bizagenda n'abantu bazagenda mu bihugu none tugeza ahantu umuntu asigaye mu mugoro ngo se nda social ikaboneka yarangiza ngo spaghetti dayo hariyo makaroni ibintu byose biraho biri tayari kandi ibintu byose ni faranga nta bana bacu baracurama imisatsi twarangiza twanze gusenga mureke mbabwira ayo makuru ntabwo naje kubashekerera naje kubakangura kugira ngo ni mube maso igihe uzatangira kuba usenga abantu ntibazagutahura igihe twasengaga n'abagabo bitwa ba Revera Kado na Bishop Karege abantu ntibatwumvaga baranatubwira ngo tugabo tutuya ariko mwenka batekereza ukuntu ndeshe kuko murabona ko no bakaya urabe nk'imbaraga afite sinari n'umushango wo guhinga nagaza mpinga 24/24 aho natemaga umurima ibyumweru bibiri bahateraga amezi abiri
Matayo uyu nguyu nahingaga n'isuka n'ubu mfite imirima nahinze imyumbati nahinze ibigori nahinze n'ubunyobwa ubu mfite imirima uyu uhababwira mfite imirima mfite imashini ihura kawunga ariko ndakomeje ibyo n'ibito cyane nari nagera hose bagitwaza bari bagera babonke ho bageze nahagera abandi yo basenze Imana izibaheza isi wowe utarabona narukururana y'imodoka imwe ni moto nurangiza ngurege ariko mwabaki mwagangutse mukaba maso mukongera mugasenga turagenda no mu ndege abandi basiga bazi ngo siko n'umuntu kadagenda mu ndege ngo birometero torabivuyemo haraje agiye kwishamo uraza amafaranga afite kuri account ni menshi cyane wowe ndayo ufite nurangiza ugize ariko gitangaza kirabaye wowe wayugira ucya utarayagira numara kuyagira tuzakubona mu kanisa wowe Yesu abwira abigishwa biwe arababwira ngo Petero na Yohana na Yakobo piske kota mesela tanke tolongela titolo asoge ingalalisa loni yatandela ikiriza na oferimaristikasyo andila koti kisila banda nibari umuntu ukwaye mu izina rya Yesu nabe muzima angolasika kila longela pasa kandi bamenyeranye nawe yarabakuye mu mirimo bagaza bakora asanga ba Petero abarobye ntabwo barabanebwe abandi bari mu mirima abandi bakora hari abaturage ko bakora imirimo reka nkubwire umuntu wabaye maso abe no mu rugo rwiwe aje bamaso reka nkubwire umuntu wabaye maso azaba n'amaso igihe abashitsi baje umugabo witwa Ibrahim 18 nuko icyo cyambere yababonye abagabo batatu bari mu marayika w'Uwiteka yabaga Yesu mu isezerano ryake ngo babone gutya amahogera ngo karibu naho ukibona abashitukarirwa no kubiyegereza baza no mu rusengero ngo baratugoye habe n'ubu tumubunabwirije abantu nyine bataye ubushaka nushaka ndu bushaka ariko rirakiza umuntu ubwumva Yesu arababwira ngo ariko ko mwasinziri munani wakubana naje isaha imwe ngarangije bintu Jacob igitaramo gitangiye nasize cyagera saa 5 abantu buzuye none ngo saa 10 umuntu twavuganye ninde twavuganye ni wowe ni iruko atugere hano byibura saa 9 ya saa 9 yongera hano byageze gute wageze musaga tuwo saa 8 n'igice none saa 8 n'igice mwamuhaye kubwiriza sanga mwamuhaye ibi nimugere mushye munda mukirisa mubwire ngo nimusenge ubudasiba nimugire n'umweto kubana n'abantu bose mahoro ndarangije kubwiriza buni bwo butumana nawe Yesu ngo arangize ngo arasubira agenda iwaga ngo amenye kuko ari mu murimo atagomba kugira gute agomba kuba maso arakomeza kandi arasenga ngo alikuwa naona kikombe kiko karibu yake ngo hayabona afite igikorwa Yesu atayarangara ari mu gikorwa akazuza kose uhayikora tukarangara niwishinga bahaze ngubwire wa tuwishinga abahaze tubishinge kwishinga bahaze turagera mu ijuru rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu hari abarigezemo Paulo yaravuze ngo nagaze mu rya mbere ngera no mu rya kabiri ngera no mu rya gatatu ngera ikirenge mu cya Kristo Paulo arababwira ngo nanje namwe ni mukigere mu cyaje nurangiza ngurishinga abantu barasenga nje kukuburira uyu munsi wa none bamaso ku murimo wahawe n'Imana bamaso kuri aya masengesho bamaso kuri bari abana wahawe bamaso usenge itasikakare isenge isira mwa turushwa ikimonyo kiza kimenya ibiye kubiha bigenda kikihunikira amasengesho usenga niyo azagutunga shige twasenze n'abakarage abatwisutu yayo bose ubu nyine basatuye ngo muraho mushu bigomba guhinduka n'ubu ni bato ubu turakanitse ubu turasenze ubu tubitoze n'abana bacu uzubwira Simiyoni fukama dusenge arire usuri mubwire ngufukama dusenge narira mugurira bisikwe na wa mukobwa wawe nurangiza bashira kuri sente ubu bwiza Imana yaguhaye bwo gucuranga bishire mu bakuvamo ntimuguhekeremo umuzungu yazaje mu muka azabona ibimurimo akabitoza abana we yafungura company akabayinjizamo abana be bataba bagito
umurimo ugakomeza kubera kuko nabo byabananiye bahushije umurongo wo gusenga barangiza mwene data nabivuze ifaranga bakazishiraho inyabo n'imbwa kurabona ko abantu batapfuye hari ukundi gupfa county uza kuyandika himbwa hanyuma nifa izavuga utizabwejegura twumva ko abantu bashize niyo twatugenda none se tuzakiza abande kandi twadusenga ibyo biriya bintu baye bahunika bakabiheza imbwa nibyawe ariko nduhawe imenya makuru urasinziriye ndabyo uzabona nibyo bitotse akirewa umuntu yose kuvuga ibintu byinshi by'umuriro watse peparanda ibintu kuyo iyo jamanutse kumuntu azanirwa kujitanga nimusamure haleluya karakota breza nimwitegure Titungamo we wacu simuvuga izina twarataramanye nawe yagazahamagara ibiheko kurya igiheko kwihamagara ihute wagiheko akamabwira ngo byituye tugatora ariko ngo agere muri Amerika yabashaka umugore wa kabiri w'umuzungu te aramushaka asitera kuri kwimana aramushaka aje gukubitaga kwa kunda amenyereye yagize ngo ni runaka kubita umukobwa barunaka ngo akubite gutya abahamagaye polisi ubunebwe ne bugufata tuzamenye n'umunsi wakubise n'umwana w'abandi w'umuzungu bazakuyora mwagize ngo mugiye mu gihugu cyakindi kiri agatuvuyemo hayi ngura ariho dufaranga ngo bakure kure wagize ngo nano Nairobi leta tundogo bwana we wende ubata ugahirira munani warangiza uwo muhungu naratanga yaramaze mu myaka 5 ari muri prison araduhamagara tubwira ngo ariko mata narihanye ukunasubiye ku murongo turamubwira ngo ubanze wumve yigumemo waradusebeje cyane uzi gukora n'abantu muri timu ari wazo gutsinda ibitego yarangiza akavetera nda munara yubatse kabisa muzabaze ba dorogoba bafite ejo bundi yageze mu Rwanda kandi atari wabo asiga ashinze y'umunara atanga ifaranga zo gufasha imfubyi dorogoba none se riko tabakirisi twebwe tutoza dukora ibintu nitugera mu karere dusige dushinze iminara bavuga ngo abagabo bavuye hano dore ngo uyavuye icaka asiza ashinze y'umunara uragara ngo wizira imfubyi ko ziramusengera gute nabona amafaranga ngo yabaye Freemason mwe mureka amagambo chamaneno eto Samuel eto umukinyi ntamukabamo nazatarama ndandi fesi nim umusumwe yagiye mu karere kiwabo kam arababwira ngo abarihiye umuriro bazamara imyaka 100 nta muntu wishura umuriro woni eto abakristo bafite ubwami bw'Imana tutahe tuba maso ngo twe dupresente ijuru kwisi twarangiza gusa turi mu mabubu turi muri za size gusa muri byo bigezweho nguri kwati wango rimeze neza kandi ngo noneho ngo ryageze hano inyuma ngo rifite paso igitangaza ikoti ngadi ipu ni turere kure ndio injiri umuntu wumva ushaka ko agomba kwakiriza imbaraga zo kongera gusenga tambuka imbere gusenga Bwine mbere tugusenga Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we mutima wanje Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Gaba dato Shimimana mutima we Iyo bikomeye ubabaye iragutabara mutima we Iyo bikomeye wiyatagiriye we reka gukomeza umutima ubu n'ubutabazi bwaje mutima we Iyo bikomeye wiyate ubabaye iragutabara mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we
Imana mutima we shima Imana mutima wanje we shima Imana mutima we samuri bikaza Imana ibona mu mitima ibona ico mukeneye ibone nishagabanutse tangereza niba tore mu mago ya mureke mube maso kuko igihe icyo tugezemo n'igihe kiruje n'igihe kigoye mwami Imana yacu Mana turaguhimbashe mw'izina rya Yesu tuvuze imirimo yawe ikomeye Mana